Mai goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bekjun re ne la me thon riu dare asai September tarik kathum kum singnai na chi na padai the Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in sam the call September tarik kanai Manipur's Education Minister Thaunaujam Basanta Kumar Singh Rui Government School Goi Tikal Luan Thaudat Khang Usanun Rui Kanyu Thau Tan Chui na Tan Khang Sakan He Gumna Education Minister the Rip Manipur Dung Government School Goi Tikal Luan Thaudat Ngam Pani Di Tuna Lumgai Me Indau Kane Education Minister Tung Lat Bamdai School Education Lamkau Media Sensitization Program Takai Kan Mai Mungkau Sa Indau Kan Jonge Media Sensitization Program on School Education to Mai Mungtai All Manipur Working Journalists Union Rui Kanyu Tong Golden Jubilee Mungtuang Duan Akatsuna Department of Education Lekariu na Tatkai Kan Jonge Kamung Kautai Chief Case Suna Kasau Kan Mai Education Minister Thaunau Zamba Santa Kumar Singh Rui Manipur Government School Nun Rui Kung Mai Ariubang Mai Lam Kau Sakani Kamai Rui Oza Khani Infrastructure in Tang Mak Mai Khani Oza Azu Rui Namdu Thang Remote Areas Thang Posting Tatmu Mai Lam Kau Sakani Kumna Kamai Rui Mitung Issued Hai Saukut Kang Government Rui Tan Sin Thau Ka Hau Pni Thi Tuna Sakani In Tau Tuang Government Rui Government Educational Institution Goi Tigai In Bu Thau Kang Karamba Mi Tuna Sakani Oza Recruitment Policy Kathan Suna Oza Nun Kanyu Bam Khau Bamna Leirik Din Nu Kang School Tung Area District Kautai Rui Recruit Sukang Government Rui Plan Subam Thi Tuna Sakani Inbu na government re teacher recruitment ka screening process ai jausin inbu khang karam puni thi kumna oza nun rui kanyu tong school khautai lung launa insam na nun ta din khang jausin puni thi tuna sakane Mita khau education minister de ru oza gai me high teaching profession khau salary khangna ka zaw bam gai thi kumna allow nun ta insam launi chang mai oza sumai hai paina raw thi tuna sakane Media Sensitization Program on School Education mung khautai Bijoy Kakching Tabam President AMWJU H. Gyan Prakash, IAS Commissioner of Education, L. Nanda Kumar, Director of Education, Skani Khogendra Khomdram, President Editors Guide Manipur Rui Kazak Lokane. Infal September Tarik Kanai. Infal East District How Indian Reserve Battalion IRB Personal Nun Duang Bansin Katu Mailun Thaimak Minun Rui Asud Kante. Mailun Thaimak Minun Tere Bomb Kani Drone Bombings Lautuan Sai Mikan Kau. Takai na Tamai Day Asud Kantonge. Bansin Asud Kan Maitai Eat IRB Maikang Village Lamlai Police Station Lungkawi Kanyu IRB Bunkers Katum Capture Suna INSAS Rifle AK Rifle Kani LMG Asud Kan Tongi Tuna Police Chong Cham Khotai Tithai Kane IRB ta attack Sukan Mitai Lautuan Khongnai Makhai Sang Kawi Tuna Police Chong Report the Tithai Kane Mida Kau DGP Rejoin Combing Operation Tatkai Khang Tithai Kante Tamenglong September Tarikanai Pumram Tau Sem Subdivision Karidaula Naibu Khat Inbu Kakang Siba Maita Inzen Lungsi Mainun Rui in Khalauna Silchar Medical College Hospital Thang Razau Khang Pungkai Kan Mai a sighting Zin Rui Razau Ngam Magna Kapanti Tat Kante SMCH Kaudala Naite Rui Pungkai na Razau Kan Maikau Izai Changleta Japanese encephalitis malaria Khani tuberculosis Tithi Tuna confirm Sukan Tonge Kumna Kagan Sana Razau Lomak Meri Kabo Kabiu Kan Tongi Tuna Thai Minun Rui Sakane Izai Changleti Hai SMCH Tong Doctors Nun Rui Kanyu Ngam Mikam Karamna Khani specialist doctors Azu the consult Suna Razau Tongthi Tiki Razau Guided Ngam Kanthi Tuna Sakane Holy Angel School in Pakau School Kuba Mai Izai Changleti Hai Razau Magna Kai Luang Khau Lau Sanglang Khori Sansi Metai Pat Kan Tongi Tuna Sae Ning Tau Lau Nui Daula Nete Indian Nung Su Mai Nun Rui Siandui Khani Kige Nai Me in Khalauna Ma Kan Mai Izai Changleti Hai Kai Luang Pumram Khori Tulai Makeshift bamboo stretchers kori gari tangnu mai bam kilometers pangu haina minun rui point metang passenger gari rui Harinagar Lakhipur pungkai na mi khauti rui ambulance kau SMCH tatangdat kan chonge thai lanu we tau sem subdivision tongnam azu haiting na ising mekan kau gari changtat kalu da nu magna bam gai thi kumna kazinai me rating seating gai tatbam nu mai chang all weather road hai kasiam lau khang ka ge nai na bam thi khadni medical facilities hai mi tong bam khauti gai inbu thau khang ka ge nai na bam the Infal September Tarikanai Cultural Kaulalu Patkan Mekhau State Home Department Rik Kuki Jo Maitarana Kamlauna Sakane Tiki Kaling Kausuna Tu Maitai militants Rik Kuki Zo civilians ta attack Sukan Chongi Tuna Committee on Tribal Unity Ripian Mak Mai Indau Kane Arambai Tangol Kazau na Bansinsin Mainun Rui Bansingai Me Azu drones bomb Khani military grade mortars Kazau na attack Sukan Chongi Tuna COTU Rui Sakane Chief Minister N Biren Singh dong viral audio recording leak Sukan Mekhau Mikup Mai Bansin Pangsin Kang Sakan Metai Rui proof akhat subami tuna sakane state government rikuki jo mainunta terrorist khang chaklauna
Valley community khangna tan subami Maitai militants re September 3 kat kum singai na china padai nung kangpo pitu Churachandpur changkhaw ambush kan meta defense tutwangdi tuna chaklaw bami tuna sakane Home Department ong latbam dai Maitai community da liang na sa mai latbam dei kumna combined operation tat kai kang subam mai ti hai Kuki jo community re athung puni dei tuna sakane Mida kau state kau public subam mai cham kai kuai rini source inthan mai phupat na cham pat lau khang ti thai kane kumna alat me cham tipat me thiak hai inthak lau pu tuna sakane Infal September 3 kanai All Manipur United Clubs Organization roi Government of India khani state government Kuki militants ru khautat mai action sin thau lo khang sang hoi kanei Sunday nung Manipur khau kaloi na lallu naidat kan mai khau pianmak mai indau na All Manipur United Clubs Organization roi Prime Minister Narendra Modi roi Parliament khau Manipur lallu normal khau gwangdat bamthei tuna sa tong rak mak na chu tuna than kanei AMUCO President Nando Luwang Rui Kaniu Tong Office Kwa Kaital Khau Press Meet Bamna Manipur Khau Kuki militants Rui attack Sudat Kan Metai Central Security Forces Tong Chuimak Mai Hori Pat Kan Tongi Duna Khwai Dikane Central Security Forces Rui Kuki Mainunta Control Sungam Makhari Pat Kan Tongde Duna Sakane Manipur Khau Intaw Patba Maila Lu Hai Gan Sag Sponsor Suna Di Patbam Tongde Duna AMUCO Rui Sakane Manipur khapadba mailulung khau High Government of India tong hidden agenda night e kaniuri dilung mai indigenous people nunta ngaklo mai phan khang num mai nunta machuang ba mi tuna sakane AMUCO thilaina Manipur khau inta padba mi hai communal issue rami tiki kuki mai Myanmar thang rekut mai issue de inta thu kuki militants re inta minam khau drones khore bomb in pat ka hau bam the mi hai lo tuan meta ni tuna sakane kuki mainun re attack sukan me khau te roi mai pu ya kha thai kan ni kumna kana apuni kabiu kan jongi tuna AMUCO president Nando re sakane Inta Manipur Kapaban Mailulung Kau High Security Advisor Katong Office Kau Kathau Tanbam Kang Sini Biu Makhe Tuna Ni Sakane Chief Minister Ministers Kani MLAs Nuntani Kazinai Mitan Tan Pathai Magna Link Mai Thia Kau Latsa Intak Sini Nuthi Kaniu Manipur Tangak Launi Mai Kaling Metan Khatna Sini Samagi Tuna Sakane September Tarik Kanai Infal West District Kau Kuki Meri Attack Sukhauri Kanai Thai Ganru Rui Kabiu Kan Mekhau BJP MLA Rajkumar Imo Singh Rui Central Force Jingrik Ziruk Hai Manipur Karu withdraw Sukhang Union Home Minister Amit Shah Khau Sang Hoi Kan The BJP MLA Imo Thailaina Central Forces Manipur Khaba Mai Hai Kaba Nai Rap Makhi Tuna Sakane Thai Lau Nuwei BJP MLA Rajkumar Imo Singh Hai Chief Minister N Biren Singh Napi Gani Gumna Kamai Rui Home Minister Khang Che Hina Chingrik Ziruk Central Forces Hai Manipur Karit Lagal Lau Khang Sakan Jonge Central Security Forces Nun Rui Manipur Khau Sang Mai Nai Khang Tan Sukan Magi Tiki Kaniu Rui Padba Mai Lat Luti Hai Right Reina Zawbami Tuna Pianmak Mai Indau Kane Assam Rifle Takabam Asa Kuri State Government Khani Public Nun Tong Demand Hilaina Lagan Kan Tongi Tiki Central Forces Bai Minun Haini Kaniu Thau Tan Ngam Magi Thai Lagan Lau Thu State Forces Rechu Sang Mai Phungwang Dat Bam Kan Ditho Tuna MLA Tong Letter Khautai Hi Kane MLA Imo Hilaina Suspension of Operation Tong Ground Rules Tuan Mainun Ru Khau Central Government Ritat Mai Action Lalo Khang Nai Thi Tuna Ni Hi Kane Sagolban Assembly Constituency Infal West District Tong MLA Terui Home Ministry Ta Suspension of Operation Spec Hai Lagan Khangi Demand Sukane Kalamchu Kani Rui Inthak Mungna Latlu Tipat Lobami Tuna Sakane Kagi Nai Me Cham Ti Thai Mai Office of the Inyam Nyamning Village Authority Tausem Subdivision Tamenglong District Katum Na Zawgut Lau Khang Sang Hoi Mai Inyam Nam Mai Ta In Pari Attacks Suthe A new Inyam Nyamning Nam Mai Nun Rui Concerned Authorities Khau Katum Na Zawgut Lau Khang Sang Hoi Mi Kyutu A new Nam Inyam Le In Pa Ka Khau Hai Chu Sang Na Lungba Mita In Tau Hai Tritan Suthe A new Riju Sang Khang Tuna Subam Sini In Pa Nam Mai Nun Rui A new Ru Khau Si Hak Mai Crime Hai Ta Lau Na Bam The September 3 Kanai Kum Singai Na Chui Na Padai Nung In Pa Nam Mai Kan Ringu Dau Hai Mr. Lunglai Former Chairman Khatni Mr. David Former President Kanai Rui Leader Suna A new Tuang Singlao Hai Sukasi Lau Thi Khatni Namphu Khau Nap Thai or Nap Gom Latat Kan Thi Mityak Pat Kan Metai A new Tong Pastor Mr. Enki Sangyang Hu Khau Pat Kane Kumna In Pa Nam Mai Ri Tritan Suwei Kaniu Ri Tamai Sini Pastor Singyang Ri Tadat Khang Tu Mai Chang Ta Kaniu Ri Thing Kane Namphu Khau Paper Khau Tina Science Suthe Khani Namphu Khau In Pa Nam Mai Khang Tina Rakalum Lawi Kumna Nap Gom Da Phungna Tat Kan The Kaniu Thiakta Akhanas Ni Nu Magi Katumna Concerned Authorities Tong Attention Hai Demand Sui Aniu Ritan Ba Mai Lau Tai In Sup Mai Aniu Tuangi Judgment Order Hai Ziliangrong Union February 1992 Khani GPRN February 3 Runa Padai 2003 Rui Tilawe Aniu Ta Hai Kak Lau Khang Khani Security Tilau Khang Concerned Authorities Khau Sang Hoi Kumna Pat Ba Mai Conflict Ti Hai Chu Sang Mai Resolution Dinai Lana Si Mai Pat In Budan Ma Khang Sulawo
nam ka khau hai si soi me in bu ma khang khat ni chu sang me nai khang katup mai action ta sang hwaye by Mr. Guikhanliu Malingmei Chairman Inem Nemning Village Haisa inu punong lo biwa bizin biza hayam yudin zin sungzin hayudini o zin meloni en kuin de meden kumra matin timni ira sidi biun semak ira sidin zin yang kam yudini ngoma ira si kumra ma zin de biun semak yang haramini Chuan ku mai lat sa tatkan mai September tarik khat kum singai na chi na padai Sunday pinai na sumai chingkhiu da pa mai kating kum ru na kathum son of L Gomdiang of Guangram Jaipun gai phau mai kating kum ru na kanai son of Phau Bilung phau mai of Puching khatni Rachun Gongon mai kating kum ru na khat son of Gaibualung gon mai of Kadailong kaniu gwai rui khwang ru na khat ma khai kai megan khau kai khori tat pat kan mai han gong dat makhi tu na kai khut me gwai rui lungning katuak ba mai ta chu lau thai lau mai ka thui rui kai khon jong ren ra porit phung in sam lau na khatni kaniu gwai ta kai na kai indong gong tang lau dat mai khangta ragwang zan khori nai la mai khatni thon ku mai da we kaniu zan sana Gadailong Youth Organization, Gadailong Village Authority, RNYOTL, GPRN Jailat Reason, Phalong Village, Dailong Youth Organization, Puching Village, Guangram Village, Gaichamlong Youth Organization khani bai bai mai. Sendoi selan gari pum lak mai khani kaman kuk mai rasoi ti lau mai ka thui na ta. Kai khun goi za thang ri thon ku mai indau pituang nge. Bai Gaibualung gon mai, father of Rachun Gon mai. Ribuyang gon mai, parents of Chingkhiu da pam mai. Phau Bilung phau mai, father of Jaipungai phau mai. Tithai mai teachers day wongni mai khau hai thau ku my students re teachers day pom greeting summit hai message the Gaanphiu mel chamse khau pat lau khang ti lau nu wi insana khang pat lau pni format hai ms word file khau whatsapp 9873658872 email khau ti lau nu wi by the Gaanphiu mel editor Tamenglong ting nai luan lau tai bu tari kathum kum sing nai na chi na padai lau chuan ting rai na yi kalan nai na yi ting sin muak na yi zingbang ting rai na ye lau tai bu tarik padai lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau pu ong mai ka goi na king sui na king lau me khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel back tun rei ne la mai thon riu de rei asai king tu cham hai khau ring nga lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the